Lagi siya ulang ka? Hello guys, welcome back to my channel. So, जों tabuk cerai ni bagai birthday shopping haina bagai thangai tongo. Actually balloons, tai o happy birthday ni banner rok paina bagai, tai cake rok order ri painai, tai je biryani rok nogo kunu mane sanamya tan chukang de. Borok asuk mane bangla besuk 10 jon rok ngai hangka muni bagai जों order rok boronna nango hangka tini order khaise khana ungko phainai mane khana sok painai hangkai tai wate bowana nai tongo sido bahai jani ungno hangka abono sungtabo nokhona nai tongo ang reading ge peikha he ani black top and ungko pant tai he ani cherai hi flying kiss rede Tunti tam tham bor thang tong sa bade sang nokho laga na lai de oh light pura on hai light joto no bondo ma khainai bo unko inverter bo save na nango he light kari tabu current kari o inverter से शिनी life से savior तो ये वाला भी बंद कर दूं क्या मुंह बंद कर अमर शिना Awon कितने का होगा ये 1 किलो का नहीं मिलता So, जों बास्किन रॉबिन्स केक नालिया तामने हंकाय और केक कतर साइज नि गरै जों मैक्सिमम 1 किलो नि साकानि जों कोनांगो केक नांगो हंकाय औरले 500 ग्राम रगनि केक से चिकन तेते हंकाय आबागिनो जों और आइसक्रीम सिमी चाय थांलासिनाय हंकाय केक नालिया तावरसों आइसक्रीम लवर आइसक्रीम चाय दङ बर'नि बास्किन रॉबिन्स नि थ आइसक्रीम दा थगो दं थगो तांदे नंगो मोनैदि So आइसक्रीम रक जाबाय खा ताबु खंकाय जों केक order ना बागै थांलायनाय साइड ने सामने सबै दङ हां Lagi siya ulang ka? चलाने और वो नीचे वाला ऐसा जो दिखाया ये वाला ओमो पाइदे चलाने बगै रबर नहीं होगा रबर होगा हम लगा देंगे अच्छा
So guys, ang tabok oro Kolkata roll so khajak sang oro no biryani order resinai hangai tabok sang oro ajok laijak tai kisa egg roll jai thanai khaya so sini egg roll bo sok pai kya oro ni egg roll mar khai thogo so oro ang charai ni birthday decorate khaina bagai ni balloons tu bukha balloon bo mo duita color kaisa white kaisa peach color ni tai omo hongkai balloon thepana bagai glue ni omo hongkai banner happy birthday ni banner tai ni tai 3 ke angko charai le 3 bo sorong ma bagai 3 angko ni candle tu bukha 3 number ni tai oro hongkai charai ni topi kaisa paikha और लास्ट माने बेलून खुले जागना